ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз 10 феврали соли 2025 шумо дар канали Сауду ТВ ҳастед. мардуме ки хонахар ҳастед, мардуме ки квартирахар ҳастед, мардуми дураи ватан, ҳама каса хубен. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. замин, мошин, хона, квартира чизе бошад дар шумо роҳӣ кунед. видеонавораша, суратоша наворои баъдна дар ютуб, тикток, инстаграм реклама када фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай. аз восе хонаи фурӯшӣ роҳӣ кардан, аз ҳисор хона роҳӣ кардан, аз ваҳдат хона ҳастай, аз душанбе хона ҳастай, аз ноҳияи 5 хона ҳастай. хулас хонаҳо бисёранд. то охир тамошо кунед. ваҳдат, ҳисору, восеву, кулубу, душанбеву, 5 хулас беҳтарин навор. фақат навора то охир тамошо кунед. 8-9 хонаи фурӯшай тамошо кунед. баробари тамошо кардани навор лайкора дар видео бизанен, дар канал подписатсия кунед. ман навора дӯстон сар мекунам. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кулоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Сауду ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. хонаи фурӯшӣ якум дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ роҳӣ кардан ки дар ноҳияи Восе. шумо адресҳоро бо диққат гӯш кунед, видеоро бо диққат тамошо кунед. шумо дар полни мефаҳмонем дӯстон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аз дарвоза дохил мешавем. нигоҳ кунед. ноҳияи Восе деҳаи Дуржин мега. ҳами Дуржини ибрат мақсад ҳамсоя мешаванд. ҳамун территория хулас. Воседа наздикай. об свет дорад дӯстони азиз. 3 дар хона дорад, 4 сотих замин дорад масоҳаташ. ҷои обод, ҷои беҳтаринай. кадоме ки мехара, иншоалло вай пушаймон намешавад, чунки акада срочно сум даркор ба ҳам хотир савдош кардестай. рақамҳои дастӣ дута рақам мондан, якта 6389 ахираш ва дигариш 2908 ахиршай. аз номи канали Сауду ТВ занг бизанед, маслиҳат карда бигиред шавад. хона мега дар назди мактабай, магазин, масҷид ҳастай ва дарахтҳои мевадиҳанда дора, дар ҷои ободай. 3 дар хонаи 3/5. мақсад 3/5, 3/3, 3/2 ҳамхели хонаҳо хулас. касе ки мехара беҳтарин ҷо. баня, ҳоҷатхона, калидор, кухни ҳамаша дора. хоб касе мехара рақамҳои дастӣ тамондем. нархи хонара мега 270 000 сомонӣ мегем. оиди ҳамин хона дӯстон маълумоти пурра лозим боша, дар рақамоша худотон занг бизанед, боз маълумоти бештарша аз соҳиб мулк мегиред. ҳозирашта 270 000 сомонӣ мега. дар 270 000 ҳамира метавонед бихаред. худотон боз маълумоти пурраша занг бизанед бигиред. хонаҳотонро рафта навор кунем. мақсад дар ютуб, тикток, инстаграм рекламаш кунем. иншоалло вай хонаҳо ба зудӣ савдо меравад дӯстони азиз. чунки Сауду ТВ 1.5-2 сол мешава оиди ҳамин система кору фаъолият кардестай. шумораи тамошобинош дар ютуб, шумораи хонахаро бениҳоят бисёрай. ҳами 44-45 000 обуначӣ дорем. мақсад хулас чизе боша роҳӣ кунед, наворои баъдна реклама карда фурӯшта мегузорем дӯстони азиз. дар рафти навор лайко қати поддержка кунед, подписатсия кунед. чизе ки дорен роҳӣ кунед, мо реклама карда фурӯшта мегузорем дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дуюм дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ. 150 000 сомон нархи хона. 3 то рақам мондан занг бизанед.
بعد از تاکسی های خوجند پیش از کولی دوشنبه محله بکولی نو میگه از راه کلان 1 کیلومتر تا درون خانه هسته میگه اسفالت راهش محله اهالی نشین مقصد عبود خب مکتب نزدیکش هسته آب سویدو را فوراً باید در حال سودا کرده شود. حجت ها هم هسته 2 پدوال خب 2 حجره مساحت 5 سوتیق زمین نرخشم 150,000 سومن. خیلی جای عبود ده مقصد خیلی نرخو ریت که میگلده دوستان. خلاص با خودتون معلوماتی پرش خواهش اگر لازم باشه از رقمای دتا اخیرش 920 یا کی 4018 زنگ بزنه پرسونشین. میگذاریم با سیومین خانه فروشی. انای خانه را بینین در دوشنبه ای. خانه فروشی است که نزد حولگی دارای 4 حجره مساحت 5 سوتیق زمین محله گلدره شهر دوشنبه سروشنا فروشی با نرخ 580,000 سومانی. جاش تا ادرس را گوش کنین که همین نرخ گفتیم ادرس را گوش کنین چه خیلی جدا خراب دارد. خانه بهترین یورا ریموند 5 سوتیق زمین داخل دوشنبه ده 5 سوتیق زمین قطعی خیلی نرخ یافتن کمای بازی فقط 2 سوتیق دوانیم بسیار 3 سوتیقه های. خب 4 در خانه کوخنی انجام خانه هزوم خانه حوزی 10 تونه باز درختای میوه دهنده دارم از راه کلان 150 متر دورتر. خلاص اتوبوسای 3441 33 و دیگران میگذره زنگ بزنید مسیح کنید. خانه فروشه است که نزد حولگی در شهر حصار شهرک حصار میگه دهه همدلان مساحت 7 سوتیق زمین نگاه کنید پیش ترسه ادرس را گوش کنید با 1 در خانه و 7 سوتیق زمینش جای آباد جای بهترین نرخش میگه 420,000 سومون میگیم معامله سازم میکنیم. رقم های دستی اخیرش 998 یکی واتساپ پلوسایف اخیرش 7018 ده زنگ بزنین. 1 در خانه و انبار خانه شرایطش نگاه کنین. گردی خانه مقصد آبی روان داره و دپروت داره اپتیکا مگازین بیمارخانه زپرافکا مسجد مکتب هسته اینو نزدیک میگه اولید مقصد آب هسته در سری راه قرار دارد 420,000ش میگن معامله سوزم کرده میشود زنگ بزنین. میگذاریم با 4مین خانه فروشی. خانه فروشی است که نزد حولگی دارای 4 حجره مساحتی 6 سوتیق زمین شهر وحدت رومید 210,000 سومون نرخ سروشنا فروشی با نرخ 210 تا 6 سوتیقه مساحتی 6 سوتیقه دارای 4 حجره اوبشی 4 حجرهش میگه 75 متر کوادراتی ای. خب 5.5 6 سوتیق زمین رومید در قرار داشته است. معلوماتی پرا میتونین خودتون رقمای 2288 زنگ بزنین مسئله کرده بگیرین. نوار معقول شده باشه در امو کامنتاریا ایزو نکشین نویسین که نوار معقول شد یا که معقول نشید. لایک رو امونین پادپیسات سکنین. اگر خواهین که خانه هاتون بزودی سودا شو اگر امی سودا تیوی انشاءالله وای با گارانتیا رکلام میکنه سودا کرده میته انشاءالله. میگذاریم با 5مین خانه فروشی. خانه فروشی نزد حولگی در فرخار اوچسکای کمونیسم. ای حولی را بینین ای انگور را بینین بچه. خب مساحتی با 8 سوتیقه 2 اوچسکش هم بکنین میشوه 4 حجره کردگی چویلوبی انگور حولیستیشکه اوچسکای کمونیسمی نوحیه فرخار در قرار دارد. نرخشم 300,000 سومونه. انا همیجا مثال معلوماتی پرشه رقمای 4191 ده واتساپ پیوسته زنگ بزنین بگین که ما رقم را از کانال سودا تیوی گرفتم. خلاص کسانی که از اوچسکای کمونیسم خانه خر هستین و خانه خر بدین خویش کردین اینا مرامت نصیحت کرده معقول باشه برنده بیننده بخرینش دوستان عزیز.
мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ, дорои 7 ҳуҷра, масоҳати 10 сотих, деҳаи Гулобод, ноҳияи Данғара. нархшам нархи зур 200,000 сомон. 7 дархона, оғилхона, бания, ҳоҷатхона, аловхона ҳамаш ҳастай. садфоиза кардагӣ мега, калодес барои ов, чортонага, обсвет ҳастай, мактаб наздикай, ҳами Данғарада хулас қарор дорад, маҳаллаи деҳаи Гулобод. инами ҳавлӣ, хонаи назди ҳавлигӣ 10 сотихаи 7 ҳуҷрагаи калон маълумоти пира метавонен занг бизанен. 10 сотих замин масоҳат дӯстон. баъдан вақте ки дӯстон видеои сурат роӣ мекунен, качествени када партоен ки шитоби тамошобино роҳат кунад. аммо адресора баъд пира нависонен. ҳамаша пира нависонда роҳ кунен. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дорои 4 ҳуҷра, масоҳати 20 сотих замин. медонем ки ҷодай деҳаи Исмоили Сомонӣ 3, ноҳияи 5 да қарор дорад. 159,000 сомонӣ мега, муомилаи созам карда мешавад. ноҳияи 5 ҷамоати деҳоти намуна, деҳаи Сомонӣ 3, масоҳат 0,20 гектар, мақсад 20 сотих, 4 ҳуҷра, долон, аловхона, анҷумхона, ҳавзи об 25 тонага, 25 тонаи сементия мега ҳавзи обш. ҳуҷҷатҳо 100% ба мошин ҳам алиш карда мешавад. кадометон ба сум мегирен 159,000, ба мошин гирифтаниян вариантҳои худотона пешниҳод кунен, маъқул боша. ина марамад алишам мешава мега соҳиб мулк. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат, дуҳуҷрага квартира дар 4 этаж, 40 метри квадратӣ, кӯчаи Сомониён 31, шаҳри Ваҳдат, 290,000 сомонӣ. рақамҳои 7733 ватсап ахир шай. хоб Ваҳдат, кӯчаи Сомониён, хоб 4 этаж да қарор дорад, дуҳуҷрага, 40 метри квадратӣ. маълумоти пира занг занен, чӣ хел десен, ремонтшам кадагиай, нормали ремонт, беҳтарин ҳолат, харидори конкретно занг занен, камбеш муомилаи созам оиди хона бо карда мешавад. ҳозираша 290,000 сомонӣ мега, касе ки мехара бо маслиҳати созам дорам. хоб чизе ки роӣ кардан, чизе ки хоҳиш кардем, чизе ки ёфтем, чизе ки гуфтен, ҳамаша навор кардем. далши бо комментарий мехонем. роикагиотонро монтаж карда, реклама карда фурӯшта мегзорем. фақат як лайки бепула бизанен, гарин хурсанд мешем. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар WhatsApp роӣ кунем, реклама карда фурӯшта мегзорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай, дар комментариҳо менависен. фақат дар WhatsApp нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед.